Lobi brada nanga sisana ini abribi fu Jezus Kristus, meke garo kanada nanga vrede de nanga unutide. Tide, udena ini a Bijbel na ini a boek fu Johannes chapter 6 en udena vers 22. Alesi di pasa u ben luku pe Jezus bengi hipi sama brede funyang, alwasi moni no bensai fu bai a brede en brede sefi no bensai, ma abende wan wonder. En dan baka dati, Jezus ben waka na awata tapu gomiti den disciple fueng sambende na ina boto na ina storam. En teuko na vers 22, da atoli egodo, en ja so elesi. Wande ina baka, des disina tamafieng, diden foluku bentanapu na da trasei fudaze, en de besi dati no wan tra boto bende dape, boiti da wang disi hem disciple bengona ini. En dati Jezus no bengona nga hem disciple na ini da boto. Ma dati hem disciple bengowe na ini da boto den wa wang. Alwasi tra boto fu Tiberias ben kom crossbay na da presi, pe dem ben Jan Brede, baka da tem disi masra bengi grantangi. Fu dat ede, dida people ben si dati Jezus no bende dape, en hem disciple no bende tu. Den srefi bengona ini boto na kafane fu go suku Jezus. En dide me feni hem na da trasei fu da ze, de be aksi hem taki, Rabi, so tu teng yu ben konja. Dan den sama luku, en den no sabi pe Jezus de. En agersi den luku gona atrasei fu aze, den no sita boto de. Den luku, Jezus no de, den disciple no de, dan den srefi teke, boto, abra aze, gona kafane a foto dati. En diden fende Jezus den taki, fai du do ya aso. Des den no sabi taki Jezus na watra tapu, abe wakago. Omdat den be luku taki na den disciple wango, aina boto de dan fai Jezus du do anda. Ani vers 26, we leisi, Jezus ben pikidem taki. Tru mi taki gi un taki. Un sukumi. No bikasi un ben siden wondru roko, ma bikasi un njan fuden brede en un bere ben furu. No roko fudan njanjan disi Kan Pori, ma fudan njanjan disi de tan fugi libi fu teego, disi suma pikin sagi un. Bikasi da tata ben poti hem stampu na hem tapu. Ager siden sama yaso ben kona Jezus, omdat tembe njan brede atadei. En kande, dembe wani, nyambele baka. En Jezus taki yuno mufetina baka anyanyan di ogopori. Ma anyanyan disi de tan fugi libi futego. En abe taki wan yeye sani nangadeng. Omdat yon nyang ma yuna ofende libi futego. En wo leisi go mofara au taki oktu yon nyang ma yo abi hungry baka. Ma mi wani wimu paksei eifo, atoli aso, dati Jezus taigiden, takiden omu fetina baka anyanyan, disi Kan Pori. We can look den sama aso, and we can see dati den ben fetina baka den sani fu askin fu den. Den sani fu alibi fu no, en Jezus ben soko fu soiden. Takiden mu fetina baka den sani fu alibi fu teeko. Maso wi srefi kan leri, taki wi no mu feti nomo na baka den sani fu asking. Omdat luku fa libi samade. E fu njanjan e pati, sama okon bun furu. E fu dresi e prati, sama okon teke dresi. E fu moni o pati, auge leki na miladosu i boko, sama okon fu fenda moni. Mate awotu fugado o pati fugisa ma libi futego. Dan dati denai hangri na baka someni. En wisrefi leki keri kisama kangona ini asanide. Pe kande wan njanjan de ofu amoni de ofu wantasani de en we fetini en baka. Mo leki we feti abaka den sani fu akonu konde fukado. En Jezus ben taki no feti abaka anjanjan disi Kan Pori. Ma anjanjan disi de tan fugi libi futego.
san Jezus ogi. En a njanjan dati na Jezus sefi. Fu teke a pasi fu en fu bribine en tapu. A woko san adu tapa kruis. Meke we go mo fara aini apisiaso. Aini vers 28. We leisi. Dan debe taki gi hem taki. San we musudu. Fu we kan roko den roko fugado. Jezus ben pikirem taki. Disi de da roko fugado. Fu bribi na hem. Disi aben senikom. Agersi den be wani. Fu fende makti krakti. Kande fu du wonder. En den taki. San we mudu. En Jezus taki. Disi na awoko fugado. En dat na fu bribi na mi tapu. Kande wan sama. Di no teke a pasi fu Jezus ete. Kan paksei taki. O misawani du so wansani. Kande tronwa pastor of so. Ma a wanko do woko. Fu wansama di no drai libi ete. Na fu teke Jezus. Fu bribi ne en tapu. Fu teke en fu aksi pardon fu en sondu. If you no teke Jezus ete. Ta woko fugado. Node. Dati na asani sangado wani. Na fu yumu teke aman pikin fieng. En den sama ya aso ben wani do wonder. En Jezus taki. A woko sangado abigiu. Na fu bribi na mi tapu. En dati den no ben wani do. Meke we leisi vers 30. Ataki fu dat ede den be taki gi hem taki. So tu marki yu sa sori widang. Dati we kan si en bribi na yu. So tu roko yu dedu. Den tata fu we ben yam mana na inida woestijn. So leki aben skrifi kabataki. Aben giden brede como po fu hemel funyang. Des, den taki gi Jezus. Yu wani we fu bribi na yu tapu. Dan soi wan marki. En agersi den be wani wan marki fu hemel. SD den be si pe Jezus du wan wonder ala samanyang brede nang afisi. 5 brede tu fisi. Ma toku 5,000 sama nyang. Ma nou den wani si wan ta marki. En den taki Moses ben ki den sama brede fu nyang aina woestijn. A brede fu hemel. Des kande den be wani taki Jezus mu meke brede fadon leki aleng. Ofu if you ben sabi atoli fu Moses. Dan if mi membre bon. Dan na te adou ben kom mamanteng. Te aben gwe. Da abrede bende. Dan de wani brede fu hemel. Dan meke we luku van Jezus op pikireng. Aini vers 32. Dan Jezus ben taki girem taki. Tru mi taki gi un taki. Moses no ben gi un da brede disi koma po fu hemel. Ma mi tata de gi un da tru brede disi koma po fu hemel. Because da brede fu hemel. De hem disi saka koma po fu hemel. En agi libi na grontapu. Jezus taki Moses no ben giu a tru hemel brede. Dati na mi tata giu. En sana a brede dati. Ataki da brede fu hemel. De hem disi saka koma po fu hemel. Dat na Jezus refi. En ataki en agi libi na grontapu. We luku faren sama opiki baka. Vers 34. Dan de betaki gi hem taki. Masra. Giwi da brede disi alateng. Agersi de no fu stang. Taki Jezus be taki fu ensefi. Dan luku san Jezus o taki ani vers 35. En Jezus ben taki giren taki. Mi de da brede fu libi. Da suma disi sa kom na mi. Noiti sa abi angri bere. En da suma disi de bribi na mi. Noiti sa abi drei watra. Jezus taki mi na abrede. Asama di bribi na mi tapu. Ano sa abi angri bere. Ano sa abi drei watra. Jezus e taki ye fasi. Den sani fu agron tapu yaso. Wins na njanjan, wins na dringi. Wins na moni, wins na fu abi furu sani. Noti na isaiwi. En we insei sama abi Jezus fanoudu. Noti fu disi grontapu kan sai, we insei sama. Ma ayeye fu gado, san Jezus e giwi. E furu e hati, fu teleke asaiwi.
Futele ki we no abi fanoudu fu antrasa ni moro. En we taki je fasi, maar we teke den grond tapu sani leki voorbeeld. Jezus kari. Den sama di hati ini abi drei watra. En Jezus o de awatra sande abi fanoudu. Sa ofuru den hati a yeye fugado. En de sama di de hati ini abi hungry. Jezus ofuru den hati. Nani vers 36 kataki. Mami ben takigi untaki. Ben simi tu. Toku uno ben bribi. Dan vers 37. Ala suma disi da tata gimi. Sa kom na mi. En da suma disi de kom na mi. Mi noiti sa yaki hem gue. Jezus taki ala dan sama di a tata gimi. De okonami. En a sama di okonami. Ye apa mi siaso. Mi noiti sa yaki hem gue. If you pak say taki. Ino man da libi. Ino man kona Jezus. Omdat. You ben do wan sondu. You ben do wan ogri. En you denki taki ogri tu misi. Jezus taki. En asama di konami. Mi noiti sa yaki hemgwe. Noiti au yaki hemgwe. Dan sana betekenis. Da taki ala suma disi. Atata gimi sa komnami. En fu mi say. Anala sama. Di bribi aini gado. De crossi bena atata. Den sama fu atata. Den sama fu gado. Sa ye awo tu fu gado ain den hati. Okona Jezus. Luku sa atakina ini vers 44. No wan suma kan kom na mi. Boiti dati mi tata disi ben seni mi kom. Sa hari hem kom. En misa opo hem baka na da lasti day. A descrifi sona ini den profeti buku taki. En gado sa leri dem alamala. Fudat ede, ibri suma disi ben yere, en disi ben leri fudat tata, ade kom nami. No wan libi suma ben sida tata, boiti hem disi de fugado, hem ben sida tata. Dus hij is vers 46 kataki, no wan sama no sigado. Boiti a sama de fugado, en mi denki ai taki fu en sefi. Taki enda tisi a tata, ma no wan sama, ta sama. Maar toku ataki na in vers 45, taki, fudat ede ibri suma disi ben ye, en disi ben leri fudat tata, ade kom na mi. We efunai si atata, efunai ye, en dan fa atata e leri wi. En mi denki a mobo antwoord. Na ayeye fugado sa etaki aini wan sama hati. Ya so Jezus taki, no wan suma kan kom na mi, boiti dati mi tata disi ben seni mi kom, sa hari hem kom. Mi denki a yeye fugado sefi hali sama kom. Fuda libi. En wile ki libi sama we fien soms. Tewe ye a wotu. Taki gado kaiwi. Funa fugi esi. Funa fu teke a pasi fu Jezus. En akari dati. Umu yen ma oktu. Umu teken. Ube abra wan tu vers. En mi no abi tempo luku ala fude, maar mi wani luku vers 39 nanga 40. Ja so we leisi san Jezus betaki ook tu. En disi de da wani fu da tata, disi ben seni mi kom, dati mi no sala si noti fu ala sani disi abengimi, ma dati mi sa oppo hem baka na da lasti day. En disi de da wani fu hem, disi ben seni mi kom, dati ibri suma, disi sa sida man piking en bribi na hem, sa abi libi fu teego, en misa oppo hem na da lasti day. Sana libi fu teego, sa Jezus giwi. We odede wel, ma ataki, misa oppo hem na da lasti day. En futele ki a day dati do, we leki bribi sama edede. Futele ki a day san Jezus kong. Ma we abi wan pa misitaki, we na ifikade. En tewi oppo baka na fu libi fu teego. No we leisi tape sitaki a yeye fui go fu denanga Jezus direct. We ayudo kaba, mi hoop taki wo pak seiden saniaso, en ef gado kai wan sama fu da libi, me begi you. Ye. En kaina anen fu Jezus begi, aksi fu pardon, aksi fu alibi fu teego. We te tale si bakananga gado wani. Blessing.